Uko wapi? Yuko wapi? Meze bitari ko sha? Boss ni sawa naribi. Okay. Nagira ngo utegure hano hantu neza. Mukanya hagiye kuza umushitsi ugiye kunsura. Yagiye kuza umushitsi boss yabizi buri ugiye kuza ni cyuke se. Akore neza ibindi ntago bikureba. Ibi naribi boss ntaribi. Era dukora neza boss urana uko utananyegeza nagashahara ese. Humura 20 nzayaguha. Naribi boss. Okay. Yagira neza rwose. Kusize telefone yawe. Urya sha nubwo uri nanguza ibintu. Sawa. Sheri. None se tukwakiriza iki? Fanta ya situ. Urashaka se imeze gute? Tukuzanira ishushe ikonje. Zangira kare yo nayo tuzanira. Boss ura kwa kazungu nasanze bikoze. Boss kanze ngane na nzane. Yego tuntu kumwera marere. Kongo telefone ikonje ukabuzanye kwa ishushe bigenze biki? Ase boss bagiye ko kwigo wapfeke. Muzi ko ninzo gunywa kwa twazikonjesha mu mazi imvu kandi imvura niheruka ko. Ngambura kuvugira imbere ya sheri wanje buri guhumva neza. Ntabwo uzi kwidefanda ngo uvuge ngo wenda ngo reka kwizana kuri botike wenda nkazaza kwimushakira nitonze. Ntabwo wansobanuriye. Ntabwo basi umuntu mukuru. Aho tugenda uje kwishaka none abo yize. Kiravuga kandi urukundo. Uretse gatoya sha. Nese sha ibintu bye birahuri dusigaye tunyweramo. Se boss muzi ko ibirahuri byamenetse bigashika. Yesu! Kaze tuvuga neza. Yesu! Yesu! Bose bagira ngo bigende. Ntabwo uzi kwidefanda. Sheri na mukozi muzima bitumba. Abakozi nsigaye nzana muri iyi minsi sinzi kumubura none urabo banza zankora mu mwuka. Ubwo kongera akantu mutumaho gatoya ndebe niba. Kariyoni. Dushira agafiriti gakeya kazana n'ukaba tuko tubaye turi kuri. Aho se boss bagiye ko arayiguza amavuta y'ijana kandi nayatetse urumvikana ntabwo nayatekesha ifiriti. Yesu! Ubwo nta mavuta ari none Turajya mu bigenze. Tekesha amazi none. ariko se shana amatuye ubona buri maze ikemba nakuri ibintu ugomba gukora guzi ibintu ugomba gukora neza. Nose kuyakurura uri kuyavutse. Niba uzi kuri kuyakurura. Ariko mwabanza ufite n'ibikoma muri aya mata. Bamugaye ndi umuntu azazana ashobora kuzabona. Ayo muduhemba mu bamwana kurura amatwi. Bari byo ngiye byose mu mwana ntabwo nabyemera. Bivuze ngo ushobora umuntu azayakura ya mare. Yasa umuntu ari kumubona. Oh no. Ngo nuko namubwiye ngo yaragize amavuta y'ijana none se kumubwira ko nabura amavuta y'ijana byari bikaza kurura amatwi ntarya nkende cyangwa yanje rwose nitaye ibitsina bishobora. Ese burya yirirwa nyiyemera hagura n'amavuta y'ijana. Genda sugura mu kigiko. Ese burya reka mubaze. Yirirwa nyiyemeraho ngo ibiki n'ibiki kandi amavuta y'ijana. Bomba clap!